TV. Saa cia bilingi wa mauvo. Ni saa umwe na nusu wa wiyo ne muthenya wa mbe Kenya kuendea na kumeta maofisa maita 10 alamatiwe ni thayu kwiyo Evo munene waita General Francis Ogolla muthenyani wa umuthi Musumbi William Ruto aitongwesia Kenya lange kuthokea musi wake na kunengane ukia kisio na vala maofisa eli mami na kuthikwa kwi umuthi kwatiania na ndini ya Kiislamu. Evo Brigadier Swale Said ulawathi kwa kauntini ya Kilifi na Captain Sora Mohamed ulani umwe wa lamanatoite ndekesu muthemba wa chopa ulawathi kwa Masabit. Tukumbanisie mauvo makonetie mbanga isu ondo umwe na mauvo wangi hindembe na latukumbanisie kwa ukuvi. Alatukumbanesie ni vamwe na Musumbi William Ruto na atongo imanga luko ya ule kunenga nengethi cia ukia kisio kwa musi wa Francis Ogolla ula munene waita. Archbishop Dr. Raphael Kitova kukulia serikali dhinikia mkomo wa madaktari ula uende yete. Madaktari mandwani kauntini ya Kitui kukwata isululu kwa ilia uthukomi wo. Nasiko cia kunyamawa kwa ciana cia 8 kwikathi ya kauntini ya Kitui mbinge ciacio itwa iwa ni andu mamuci. Bilingi wa mauvo. Ni no uthacha ti umanithie nyenita wa Robert mutukuna ke Sharon Ndinda etwalala mauvo a kwanzia ya meko na utunengelelie mawoni makwilwa mauvo maitu kwa ili tatukenda imwe itano wambie na ndeto Mutongoi TV. Na tuyambia mauvo maitu ni kana ndongoi kuyo mundi nisiande ya kumya ngethi cia ukia kisio kwa musi wa munene waita General Francis Ogolla ula utiwe ni thayu kwiyo vamwe na maofisa angi kenda kwisila mbanga nthuku ya ndeke kuya kaunti ya Elgeyo Marakwet. Musumbi William Ruto na ndongo cia ulei ni matongwe cia nendi kunengane ukia kisio kwa musi wa Ogolla ateo makulyo mukuli kukonia kiku cha munene uwaita ni maambie kumela valakwena na ndongo ya ulei. Rolinga ni vatonyeka mausungio make makalea kumanyika ni enendi. Mwandukito Benjamin Mwaka nuendeye kutumbanisia mauvoa na nuku tunengelelia o tuende yete. Tuisonga na mbeni kana Archbishop munene wa kanisa wa GNCA va Kenya Dr. Raphael Kitova ni wakulia serikali kuislamu veani wa huiti kutwaisha unenania wa mituki na ngwatanio ya madaktari KMPDU kumina mukomo ula uendeye na utumete ya wau maende ya kunyama misini na hospitalini. Ainena kavindani kala wa vingwa umbano wa kama kanisa usu wa GNCA Kenya yonde ula wiskuluni wa musingi wangu Mokebwezi kaunti na Makueni. Archbishop Kitova ni wawetakana vena vata wathi na ukuthiniki wa kwa mituki valainge wa kulia kanisa kutongwe sezeso ya unenania ukeni mulinge na mauvoa. Bishop Kitova inenani waweta kanisa ni weyumetia kunenanya na serikali na matakita ili kuona undu mukomo uthela. Watu wanaenda hospitali na wanakufa pale madaktari ikiwa wanaangalia ama wametorokea kwa maandamano. That is not the direction of God. Hiyo ni dhambi, inafaa watu wote including the church ministers tutubu. Kwa nini tunaangalia na nimu isandwalama wale ambao wanakufa, they were created in God's image. Na Mungu akiwa juu anaona. Kwa hivyo natangaza madaktari waamue mara moja kurudi kazi.
na mwelezea rais wa Jamhuri ya Kenya aamuru with special consideration juu ya madaktari, kile wanaitisha na kinawezekana wapatiwe mara moja. Nasema kile madaktari wanaitisha na inafaa and they qualify, hata ikiwa ni mkopo iende ichukuliwe. Sisi waumini wa viongozi wa kanisa la GNCA tumesema watu madaktari warudi kwa kazi, na mikomo ile nyingine yote ishughulikiwe ipasavyo. Kavinani kiwa kibishop kitovano wakathi ya serikali kuambisha movango wa vulama mathukumi ma serikali la maandikito matumite mathango ma kisomo machati aiwetakini kikuoloke ngani na ulusani uandikanini. Tuisaidie nchi yenyewe kwa kutoa stakabadhi zifaazo, maana unasikia kuna ma secretaries ambao wanaangaishwa na kutokuwa na certificate. Si kwamba vetting council wana mashida, hawana shida. Shida ni una certificate, na ikiwa unayo certificate you don't still qualify. Tunaweza beba karatasi lakini ni karatasi tu, wewe hukuhitimu. Ukipatiwa kazi utaharibu, ukiharibu kazi umeharibu nchi ya Kenya. Kwa hivyo certificate tuwasaidie viongozi wa serikali wa vikundi na pale pengine pote, tutoe certificate ambazo zinafaa, tuonyeshe kuwa una qualify, and if you don't qualify please share. Watau kitovano wakathi ya serikali kwitha yumite kwa ile mathoa mama utalame thito mathete kwa kilungu kiyulu thini wa miaka utahiminite kuvituka. Nimeona bei ya mafuta imeteremka, na hiyo ni jambo la kufurahisha sana. Hiyo limpigia kura, huku mpigia kura, jambo zuri likitendeka imetendeka, na hakuna mtu mwingine, ni rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto. Kwa hivyo shukrani kwake, maana bei imeteremka. Umbano waka wa kanisa wa GNCA Kenya ulawe skuluni wangu mo primary ulawe kauntini ya Makueni uendea kwa mnaili na kilolo kinene kuthuthia mwitu kuvanda miti na kukwatiana na nthio nthe muvangoni wa utungi ya mawithululuko. Mutongo TV kumambuinza kauntini ya Makueni, nyenita wa Ken Mulinge. Governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni watwa isizo ya kunengane isululu bewa 350 kwa matakisali mandwani kana CHPs kuma ward 5 cia mwingia yulu kayone cia kwikithia kana uiti ni wavikiane nthi kwa bakuvi bomena kutethe cia kutwa awo hospitali ni seso ila yatwa iwe kiwanzani cha chuso mwingia yulu na vala madaktari ama thuthu kusovya isululu hii na kwikithia kana ni mathukuma enenthi na kutethe cia kwa ilanja uiti. Lina Musangi na mauvoa. Chathi chonengani isululu kuya mama enenzi ala mavunditwa maundu makonete uiti isio cia nduani wenda community health promoters kana CHP seso ila yetete vamwe serikali ya kaunti ya Kitui ikundite ya kiserikali ya World Basic Relief ila ya CMMB kati wa makundi yangi na vala kithito chone kuikithe kana CHPs ni mavikia enenze aingi nduani na ala mena mavata ma uiti tanzia imwe ya kwa ilangia na kuweta uiti okuveni. Kwati ya nisi kukwika wani community health promoters kuinai ko tusiokete netina na inai mundu witu atonya onakwasi ya layu wake kwati ya nisi kukutevo. Otungia makundi amu ya gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makao Malombe ni waweta kanano kuende ya kuikithe kana CHPs kaunti ni ya Kitui ni maendea na utethe kana ukenda kufikia wau aingi kwa mituki ondo wana kusukumia CHPs ma kaunti dhanza tuileta na afikiano kwata isululu kuikithia ni makwata ni seso ila ya mbiso Kitui chethe mwakani muthali unavala gavana watha na kuende ya kuikithia kana uiti ni weiwe mustali ni wambe kaunti ni na ni wakitumi kumea ni mobea nundu motia ibioni nene no mali uondo yana no kaindo tukumanenga eka kuinua mugongo ukonge ondokotonya kwa atuisisi awise kweli akula kungi utona vikwa no dumaino ni kwa vikiwa ila sub county ingi tanzatu itana kwata partners maitu wao di Basic Relief na Catholic Medical Mission kama CMMB nundu wa kweli atukwata nete tuithu kumaimwe
kuyake twisao ina bano. Ruth Koki ni minister muvuyani uwa witi vala wathu the promoters amaende na kuikia kithitono kenda kuikithia mwaito amwe ni maika kuthi umuya misini siama kusanzo unduma na maundu kivathukanywa makonete uima wa mwi ekatuka sisye mwani uyonge wendi udhana latwe sisye report sienu tone netumye 35 kwa mwaito alamo siya ya sivitali tavika kuonyongwa kansato na tuchambi ya poliso nondo kelake wana kuvikia kila numba wa iwe wende nwanena na mao na nwanena siya kuseo chineto dhikweka ikundi ya World Bicycle Relief nayo na yela yevikita kuete isululu ii ni athana kuikithekana isululu ii kekala susiso wenda maintenance no kenda kuikithekana ni siate the promoters au yani wo yinge maudhudo kuisovea. And community health workers, as you do this honorable job, remember that we are with you to ensure that you are supporting the communities and the households you need to support. So as an organization, we are passionate. And you can see we have our product development director who has come in to ensure our bicycles meet the expectations of all the people who are using it. Your Excellency, I also want to let you know, you talked about maintenance of the bicycles. Based on the number of bicycles that we've put into Kitui, by virtue of CMMB buying and ourselves donating and with other partners, it's a total of about 800. So it's our interest as an organization to ensure that these bicycles are maintained. Uni umawa aiti manduani alama vikieta na utetheka kumana na isululu iko ya kitu ichetheo na vala waile seta o. Nzine wa health promotion and disease prevention. Nenda kwa asya home deliveries sivitwe sinini oyake tuisau na mowau makavungu kanga na kwetuwa kwa asyana nondo izimbene CHVs nitothi numba kwa numba na tuisomida CHVs ondo siaele kwekala ndini wa maliwa na mele ni kuya kwa ndini wa kindu chuchu baiskeli nitotethete muno. Kuripoti Evelyn Mauvo kuma mwingia yolo kauntini ya Kitui Nilina Musangi. Mubea Lina Musangi nondwa mauvo wasu ni seso ya unengana isululu zilaja ukiletie mawoni meki wathukania wawoni waku niweba hilwa mataksali mandwani kunengeleliwa isululu isu tunengeleliwa woni waku kusila utumani mukuvi kwa ilitetu kenda imwe itano kana kusila page ya Facebook ila ni Mutongoi TV tuisonga na mbeni kana sioko siya kunya maua kwa siana siya eitu kwisila kuvukwa kauntini ya Kitui nisikathi temuno vala esilelua amwe masiko isu ni anduma mukonyo hala methitwe mainenani yake musi itina wasiko isu kutoa na kutuma aki itakwatikana kwa ala makonikite Dini walivoti ye mwanya ila tumivastisete kunya maua kwa siana Kitui mwandikuitoa mauvoku makauntini isu ya Kitui Onesimus Chalo nutwaishe unenania na misi kauta ila ikwatite ukono wa siana nini kuvukwa na kuelesia ondo Chalo cha komanda aki kithitwe na uito na muiyo wa kuya siana ila sioka itemu vangoni kumanwa na kunya maua kwa siana sia eitu. Kaunti ya Kitui ni mwa kaunti ila siko sia siana sia eitu kuvukwa sikathite muno kavinda kuthikala kangi na misi kutwe na kitau kinene cha kwambise kumanda aki ya siana sia sia kwato kuno u museise nthini wa livoti ndikumbanise nithiukie misi kauta va kaunti ya Kitui nelende na kumanza aki ya siana sia ili miniti na kuvukwa ikaitavua ningi katiwa na mowa Musiumo kumoto wa mutune location na kiango Kitui cha ithio va kaunti ya Kitui no wende na kuya aki itina wa mwana wao kwa miaka 13 nola waitaviswe eno kwa miaka 11 mwaka wa 2024 na mundume ola ni mwesilwa munene wa kikoki woto kwithia thukumana inya musini umwe kwena nenya wa kile tukane kana mwitu wake atetheka na mwana wake oso ithimo cia DNA kutelesya kumanya kana mwitu wake itaviswe ni muthukomi uso munyanyai ni akwa ivinda na endo kunikilusu twa kwa metukino kana ola watu isekeko kicha kwanangia mwitu wake masomo oswa matambia na kuni simu tugulu ne wa mwana wakwa no wayi nela nendie ne the mwana atokela na niyo neze mota na yi hospitali mutomo athima twechwe ni mwito nela ne nuchi no kana mukulia atweka ana kwa atwe ni muthuku na thukuma na kabandu na thukuma na niyo ndekaletele mwana ekamutiani amina wekamutiani niyo mwana wa wabithiwe no utu wa mukwatite athi mpaka Kitui
itetio mune kitui nala wochie na mutoye polisi ekotha no mundu tu wa mwike wa mukwatite walatilu na latwe ni wakwatiwe na tewanite thikotini ibinda lengi ati inya wa Kelituka inena nwahwetakana mwitu wake taviso mwaka nwangilile miongole na ile kavindani kala wa class cha katano vala mwisilwa munene wa kiko Kim ni mundume umwe maandikane isu bandu bamowea vala nyinya wa mwitu kueta kwithia atamanya mwitu wake kanene mwito nginyela wa valukile eskulu na kwito na inde ya moto wa hospitalini ethiwa ena ewu mwito iweta kumithimo cia DNA cia kana ka mwitu wake sioso mwe wa Mwanza mwaka muthelu mayaiso kwata usungio menda serikali likileno kana kukalata mosungio asuma DNA no kana mwesilwa uyu oswe matambia ela mwana wasiye niwendie kwe kwa DNA mwe wa Mwanza mako na thele na kwisobikona suo njia kwata usungio tika ukutio tikitioka na kupikabu nyene na jani ngiti skulu mzee wakwa ni mwetiwe mzee wakwa rokula na nalunjilwe nyono cheko kwitu nikathukuma yona bala nnekala ninonga mzee yani nne ndia mbotho kuma na mwana nigwete yune jone ngwetha kaba kwitu nikita kwa kabu wana mabati no mana nenje sindula na tsyo na te na mina ndo be mwana la kwa nitsoma da tselo atumeto ni mamusi na yinyona ndina kindu na kimwe yuni boya ziligali zana batoneka ithi ndo mkwata chia mwana wakwa kwena na Kelituka kana mwesilwa ni walasimirie kukoma nako na akatesia kukomia thayo ethwa kakavikia na kueta kila chakiteka letu Jumatatu na skulu na nokea huyo nazio dhalikia mbui ingi dhalikia mbui kuko mwana uniokete la woki muambie peke nungu kweka na nakweka kindu chwa wera nikita kukuwana kavyukano na nuambi kiondu wenda na ninaambia njikarota vya mundu naambia njikaro weta kana peke ndo nikiwe nele mbona ngikina na yake kitombua mwesilwa munene wa kiko ki advocate mbe wa musilu wa makwani kotini wa kele motomo Honorable JW Waganga ni waliende na masieto ala maandikiliso mwambililioni wa ikwani balai wateleta kusiokelia inge kotini usum kuongenekana na omusi unge kuma kwa kabisone ketu irulo baka untini ya kitino wende na kuya aki etino wakele tukoko kwa umunini na kalama waweta taka kwa tuwe na kavukyo na mwesi luwa munene wa kikoki ni motavanya wavomusi wa kanisa omuku kabisone tina wakudhiki voyo cha weyo kana ilaito wa revivals kwa na kele tukaandika na kere ito kaibukwa ni mwesi luwa usu motavanya sabale itato itina wakudhiki voyo cha weyo kana revivals watele waniki na ngutumie kuma choko saa monza mpaka woka saile niki ambia no kazaile andi nundu netelete tata gu andoe chao andoe sindu cha skulu na kwatakana kwa nabua nela nabuye inokie na ile oka ambia no kanumba ile ambia no kanumba na muya na mubua na niwathi ambia na kwa zuani ngumwetela tamwetela okasaa kwangia saa 3 bulatha wako oka ila wogie na kwa no kambuthite no kana mukulia wona we mwe wendete ku ila ta kunia kana katya gwetha mwiti nye basa no ngomatia na mukulia basa no kukomiti ile nze tambia kwiyana tambia kula ni ndo na vindite bala nete tyane ino tyakwa mundu tundalite kukodhulumu tyane ino na nambie kutia gumatene na meachoko tukila tendete hospitali la tendie ndo nikala tyane buba ithio na thina ne kati na thime wa hospitali la na thime wa hospitali ne wai ata nini mwana no aku nutumitwe na nuikitata nuthulumiwe na nukwatiwe ni chao nu wau no wau na makulio wau eta wata nyembene na ndiye tikita ile maambia wau la wetwa kitonono angololia musio uweta kana mwesi lwa munene wa kiko kini wa mathi kusomethia kele tukau kumana na ucha mwingo la wikumbelete musini kwa wala metikilile kusomethia mwana wondi mwesi lwa na olaju ni mutavanya wovo musio kanisani umwe kukavisuni kikieni kwithia je no kwati mwingi mwanu wako tomethia tyani isu niwo yuba tona no tiotikani wako kwikata kwatya no kutomethia tyani no helo no tiotikani utu abuta kwa totikani utu niwo no kiana bika bandu ba kutwika no kutomethia kana na no kukalevu
Ona byovo nilivikia kunena kele tukana bala kelese kila chende ye kanisani usu masane ma utuku ondo kakomanie na mwesi lwa munene masane ma utuku na kila chende ye otondoka kuelesya nguko na kibunza nanu isibata na kaji ngangiti omo vingangiti koko vingangiti akanguni kamunika oka minonguni kamunika ando angalini aminondo angalini ambia unyangwa nunyangwa kumavunda vinduka na kuito ngumyangwa ambia nyangu manandula ngukweka kanani kanduma kwenyu na waweta ngira kukuwa kumavunda manandula ambiche kwena na ripoti levike kisesekeni kana mwesi lwa munene wakiko ki na ingi motavanya usu nwethe vika kotini wake tui kwa sabale kautana balam sabale wambe wale kilo na cash bill ya ngili 50 yumusi huo wenda utethesyo no kalasi anithivike na kusoma balama ongamisio tedio wa mwesi lelwa usum musese kino kilungu chambe nthini wa kilungu cha keli nini twaisio nene na tongo kumaba kauntini ya kitui kukonya kunyama kwa kana ka keli tuba kauntini ya kitui na muno balama oleana na koti cia kimisi kana Kankaro Courts ila maweta kana ni batetesya na mbingi kukwata aki ila siavikiana kunyamawa tilivota blingo movo Motongo TV kuma kauntini ya kitui nito Onesmus Chalo. Naindi ni siku sia kumacha kuona siana ina mawa ni andu mesikanie na haki yema ukwatikana tikwatikana indi alamekiri siku isu otondo twewa mume kotini haki ni kuvikia ukwatikana na indi ndukabitwe ni kilungu cha keli muthinyani wa udi Onesmus Chalo aina nanya na muma atongo ikaunti ya Kitui kuweta matambiala ma vikitwe na indi tenda kuiwa woni waku yolo wa madaktari mandwane kunengwa Isululu kauntini ya Kitui nona mundu kwasia malombe bau ni wabaluka Isululu ina utethyo yamba kukuwa muwau ni kisinga cha hoteli ka Keani indi ungikwisila Facebook akasieta wa Eunice Mwikali na indi atageta mundu kwitwa Steven Wambua na akamwea asisi ya Ondo CHPs me utambulikana nundu wa wiola maendeye na kutethya wewe ni waku niweba ilitukenda 5 namba ya otomani mukuvindu kathibasa pambothi umwavanini etusiokereti. Bishop Lazarus Musyoka pamoja na kanisa la HG Machakos wanakukaribisha kwenye kongamano litakalokuwa kanisani kuanzia Jumatatu tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2024 hadi tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2024. Mgeni atakayekuwa na hudumu ni Reverend Theophilus Maithia. Kila funguo tutakayotumia kuna mlango inaenda ku unlock, and I will be teaching and I will show you the mysteries of the kingdom of heaven. And devil is in trouble this week kwa sababu mbingu zinakwenda kufunguka. Pia pamoja na Bishop Lazarus Musyoka. Inaongea nawe kama muridhi wa vitu vya rohoni ya kwamba watoto wako hawatauawa, kisasi chako hakitaangamishwa. Mkutano utakuwa unaanza saa 6:30 mchana hadi saa 8:30 mchana, nazo ibada za jioni kutoka saa 12 jioni hadi saa 2:30 usiku. Kutakuwa na ibada speciali siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi hadi mida ya saa 7 mchana. ATG Chapel Machakos ipo kwenye ukumbi wa KFA au kipenda Kenya Farmers Association ulio karibu na Huduma Center Machakos mkabala benki kuu ya Equity. Ngewa yaku ni avata. Vainge wanene muno kana nini muno. Ambizi ya ngewa yaku umunde kwa kuvingwa Absa One account na ujikwatia usio wa kilungu cheko miyulu waje na kila mwaka kwisila mbesa ila wiyete accountini. Download app ya Absa Kenya nikienda uvingwe account. Absa, your story matters. Ni na udhocha ingi twendeye na kumanithia na tuisiokia mauvwala tumanengete uita kwiyoni cha umundi nikana dongo ikwiyo mundi ni siande ya kumya ngethi sia ukia kisio kwa musi wa munene waita General Francis Ogola ulautiwe nithayo kwiyo vamwene maovisa angi kenda kwisilambanga nthuku yandeke kuya kaunti ya Elgeyo Marakwet
Musumbi William Ruto na ndongo isya ulei ni matongo esya enendi kunengane hukia kisio kwa musi wa Ogola ateo makulio mukuli kukonia kiku cha munene uwaita ni maambiye kumila valakwena na ndongo ya ulei Raila Odinga ni watonyeka mausungio make makalea kumanyikana ni enendi. Benjamin Mwaka nukuelezea. Mivango ya mathiko ma munene ita General Francis Ogola niendeye serikali na muvyao itawitongoza mustali nombe kwa ile mathiko ano atongoi ma serikali matongo ni President William Ruto ni maende ya kukiakisia musi wa Ogola kwi umundi wala serikali ya dhana kumunenga General Ogola ndayasi yake itakwi uni kiwanzani cha Ulinzi Sports Complex wa Musini Lovi mbewa mathiko make kutoiwa kwe wachumwa. Yesterday was truly a very, very tragic day. Yesterday was really, really bad. And because he passed on duty, we celebrate his life in a very special way. He was not just the head of our military. He was not just in office. He died on duty. Active duty. President Ruto nutangazie kana ni veitho mithwe tu ya kunenga ndai ya mathayu ma maofisa lama na atiwe ni thayu kwi iyo na kwanana na wendi wa General Ogola ni kana ailothi kwethiwa masaa miongo muonza na eli mathiko alama katoiwa kuya Halego ni kauntini ya Siaya. If there is one appointment that I made that I am very proud of, it is that of General Ogola. Because he deserved the appointment. I can tell you General is resting right now with a cheeky smirk on his face. So, nyinyi msivurute sura sana. Na yeye even in death anashanga, hii watu, what is the issue? It's going to be well for all of us. Ate wanasiondoongo isi azimila siavika musi kwa General Ogola wa Musini Lovi di siokelia makulyo manina kukonya kiku cha munene uwaita mbeneki General Ogola na ikivaluani kini ni cha kuthui maundu ma kisomo na maendeleo Elgeyo Marakwet keli nikindeke ita hina ina maofisa ainge maita vamwe na ya katatu yondeke hele na makuite kana niondeke la General Wailo tumia kiukui na yumenda vekwe huku nikilwa kindhini na inendu kutandua wandani kindhini cha mbanga ino. This is of great concern to all Kenyans. It needs serious investigation and it raises pertinent concerns about our the safety of our airspace and especially of our disciplined forces. We need a serious relook into our security equipment, especially the aircraft, and we need to undertake a complete overhaul. Yesterday's unfortunate accident needs expeditious investigations, and this will not only help ease the already tense and anxious feelings of Kenyans, but it will put an end to any speculation. Na kwa utumani wa kendongo yore Raila Odinga ni kanani vatoneka makulyo maingi halaya nende mena mo makaleza ukwatika na usungio wa kutuha kukonya ni chao kio kila kinatumie ndeke ya General Francis Ogola vivaluka vilenge wa mauvo kumava musini wa Ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Naindi kumava Mutongo TV tuendea na unengane ukia kisiwe mwanya kwa nduma musiondu mwana Kenya onde nundu wa kutiwa ni mahovisa asui 10 maita. Tuisonga nambe ni kana enengali siya maratu ila izukoma ile mbetani ya ukamba nimendeka maiketi kilia ngali sio ikuwe miyo mingi kuvitoka kiwango kila kivaniwe ni kana kuolanga utalo wambanga ila yende ya ukusiwa maleluni kila muthenya. Witanooni kuma kwe minisa muveani wa ukui na malelu kaunti na Masaku Rita Ndunge ainena kiwanzani cha basi na mateleva cha dhini cha kumadhuthia yolua kuolanga mbanga na kuwatia miao ya malelu. Ni Dani Mwangala nukueleze. Minisa muveani wa malelu na ukuiva kaunti na Masaku Rita Ndunge dadaina kavindani kala watambua kiwanzani
kume uthuthio kwa mateleva undu mwana kumata yuluwa nzia sia kuolanga mbanga ila siende na kuusiwa ni walesya nikenda kuolanga mbanga isu no ngina mateleva matiye mio ila yailite takuwa motwangale matumite nzovi kukua meiyo kuvita kiwango kila kivaniwe kwikia misivi ya kusia akua ila kwa kiteka mbanga. Mfuate regulations, zile rules watu wa matatu wanahitajika kufanya. Kwanza, tunahitaji barabarani matatu zetu zikuwe safi. Abiria wetu wakiingia matatu wapate matatu iko safi. Na wewe driver ama matatu muhakikishe mmefuata rules za barabara. Kwanza, mkuwe na safety belts for the safety of our people. Second, let our drivers not drive while drunk. Yaani mwikatwae matatu, mwikatwae ngali ila munywite. The other thing is about, I think I've spoken about it, no overloading. Hakuna kubeba excess kwa matatu. So, matatu owners, tafadhali, as an association, tunamsi through other agencies, that is the police, the NTSA and other agencies wenye wameshikana pamoja na the county government, muhakikishe all those rules they are followed. Ukavindani kauni wenda mateleva matatu mati rutila mailitedha maisila daileshikana ni meomosi ya matambi alame utulamea isu na kulika kauntini ya Masako matadhiyo etha kauntini no wengine na vethiwe na wigwano kati wa nengalisi ya matatu na kuvingwa kaunti sikivuthukanio nikienda kunenga uthei matatu ithi kukuania kaunti isu. Naelewa ya kwamba kila matatu ama sako imepewa route ya kupeleka watu wao. Saa zingine tunapata cases, unapata mtu anaenda route yenye hajapewa letter of no objection. Tunamuomba you stick to your route. Kama umepewa route ya kutoka kubeba Machakos mpaka Kitui, tusikusikie umebeba hapa mpaka Kangundo. Achia watu wa Kangundo wabebe. Ile ingine tunamuomba mkuwe na uhusiano mzuri na kaunti zile zingine ziko within. Mruhusu watu wa Machakos wabebe Nairobi. Mruhusu watu wa Machakos wabebe Makueni. Watu wa Makueni wakuje wabebe hapa. Watu wa Kitui wabebe hapa. Na nyinyi pia muende Makueni, muende Kitui, muende Nairobi, muende Ingisi. Kicha thiki mwana cha kunenga utao mateleva ndumana kumandhuthi yulua kuolanga mbanga ila siethitwe sikusi ovanthi ya Kenya na malelu ni mekivuthukanio kila chato iwava kiwanzani cha basi cha Masako. Daniel Mwankela, Mutungwi TV, kauntini ya Masako. Musi umwe kuma kisioni cha Embakasi musino Ilovi ni wakulia utethewe kumanda mwana wo wa ukuwa miaka 29 kwa isiitwa Nelson Nyamwaro ula waiye kisioni cha Ilovi na mwiso one kisioni cha Katine kuyatala matungulo kauntini ya Masako kwenana na nduma musinikana mwana kiusu ena mutwe mubuwanu na ekala eweka avinditie mavola maikithwa ni kivu munene wa Tala Francis Mulinge ula wakulia enembe kumatungulu alamatonya na mwana ke o kuna livoti kisaseni cha volisi kila kivakuve boni motisia na livoti. Umwe wane ni mamusi wa mwanake uyu kumandwa wetakana aye matuwe 18 mwino yu wakana na kumwe vindani yu mwethitu na kiuyu na kumandha kula wa india teo kithito choki isi ya matunda netina wa kumandha kwanza kivathunyo kuyo kutumia mawisa mavolisi yonekele ngalekone si atala matungulu wala kwa uyute kuonekela kuo Embakasi, lakini alipopotea tuliweza kupiga ripoti kwa Embakasi Central Police na walifanya tracing wakampata ya kwamba simu ilionekana upande wa Katine upande wa Tala. So tulipokimbia tukakuja hapa tukauliza. Indeed kuna msichana ambaye aliweza kuona, tulipost kwa Facebook, alipoona hiyo poster alicomment ya kwamba alimuona karibu na kanisa ya African Brotherhood Church. So tukaweza kwenda huko na wakadhibitisha kwamba walimuona. Waliongea na yeye hata wakampa chakula. Ingelezekana mwanake ula meumantha na maumese mutweni wake kwithwa kwa ritembanga ivindani mwana kwikiwa uthinzi no kana gukwata witi toni musontheni wa uneni na ndaingo ithoko ta mundu muu. Ni ako na miaka 29 mweupe
akona scar kwenye kichwa ya surgery ambayo alifanyiwa, na nyuma ya mapaja pia akona scar ambazo ziko hapo. Anaongea Kizungu na Kiswahili, lakini ni Mkisii kwa kabila. Ni mtu ambaye anapenda kukaa kivyake, lakini akisalimiwa anasalimika. Na akona mawazo mengi, so unaweza mpata mahali ameketi akiwaza. Ni mpole, sio mtu ambaye anaweza leta vita ama kuwa violent. Kivu munene wa kiwalo cha Tala Francis Mulinge ikulia nendela matonya umona isio nithima kuna livoti kwa mawisa mavolisi na kutethesya andu mamusi kumanya mwana wakula kwithwa ai uloko twikana anai uma ilovi na nukuonekala musiini wa Tala na ripoti isu ni makwatia kuma kwa ofisi wa DCI Matongolo na tuende na utetheanisya namo nikenda mwanake usu amina ukwatikana nundu asimake nime umumantha titone umunengelelia asimake kuni kula syene nthi onthe mava musiini wa Tala onanza wa Tala undu mwanake usu woneka no ninewe ripoti kana assistant chief yoyote kana mutumia wake sio kana police station report isu ikatoa nikanda mwanake akakwatanywa na andu mo niasia nukutwika naye wonekete wa chuma pa musiini wa Tala wakuwi na ABC Tala na kila kionania nitabeva andu uwe musiini wa Tala kundi ukula sio andu onthe tikwatianie mundu kwasya mwana kwitha kwiona mathina niasia no mundu muime na miaka 29 ina titetheanisye nikenda tamwona tinengane report undu violate. Namba ya simu in case unaweza muona, namba ya kwanza unaweza piga ni 0721 464 087. Namba ya pili ni 0720 368 133 na ya mwisho ni 0785 900 298. Kaunti ya Masako Matongolo nyene Toboni Mutesya zamanene ya musuva wa wote ni kwithiwa ithamia kiwanza kila kithitwe kiyikwa mavuti masoko wa wote kumanwa na maunyungunyisyo maene nthi makana kiko kiu kithitwe kiyikwa vakuvi na usi na ni muisyo kwa wima wa ene nthi. Huu ni kwenana na ula ukwatie ta manager wa wote municipality Evelyn Mutua otoni mwandikwitu Caleb Chalo ukwelesyo aina na vilingi wa mauvoi mwako yomwe kuma kiwanzani cha Green Park va musiini wa wote tina wonenanya na NND Evelyn Mutua wetakana kwa ivinda UNND mamusi uyo wa wote nimethitwo na maununguthisyo kana vandu vala veka gokeko keti vailu nuru ne vakuvi nosi wandiwe ngulo twete kigusi ni wakaiti ulotumia wa mono ni NND masoko uyu na kitumine kiu nicho mawosi ya muradi uyu ta umwe kati wa miradi minene ila mekwitho wa maketwa isya na kila tuwasanita flagship project tuinaila tumita Nduwengu dump site ila ni flagship project ya headquarter na Nduwengu project ya nengana ta flagship with a tumesiobia ta recreational facility na nikana we say they not to waste dumping site itukuma ba Nduwengu kumirelocate nundu wa issues ya the ula inene tweka na wima wamwe bila iba kubina use kwa hiyo ni sio ndula tu prioritize na to make sure kana nisiunika katika final year budget prioritization katika sindula sia wetu ani NND tuikala nthi tuina board nikana tuike ilaita wa kila tusia tuithia nikiulika katika budget itu ndeto siake ni sia koromba une mwene kithila wanza maino ya wote municipality Evelyn Kimule ulawa wetakana otauni methi wa maketwa isia siekalo na memba mambunge ya county no kwekithia kana miradi ile na nenganiwe ni NND nthini wa isio sia ward tiyo sioketwe ikanengani wengi nthini wa musuva kindu kila kingi chawetwa ni NND na ona ithia tatacho na ta board ni issue ya duplication of projects NND ni mananenga di projects at ward level na nimo kama anengana na you niti ukulia the area representatives the honorable members tika lendi ti harmonize projects ila si anenganwa at municipality level na ila inanenganiwe katika ward nikanati ikakune duplicate projects na tiithu kumateva mwe in partnership with the nitokelia wote municipality na ward sito. Caleb Chalo Mutongo TV vilingi wa maovo.
Na mathau nini kana mathau ma ligi ya FKF maka mandeve ya quarter finals mekwatiwa kuthau kwa weekend ye vala Kibera Soccer Ladies mekomana na Bungoma Queens kiwanzani cha Dandora saa 4 cia kioko. Ulinzi Starlets makomane na FC Milima Queens saa 6:30 cia muthenya nayo Kenya Police Bullets maitandikana na Kangemi Ladies saa 9 cia muthenya. Kwiuni wachumwa na Kisiwa Starlets makakomana na Zitex Sparks kiwanzani cha Sudi vala semifinals na sio ikathau kwa kwimatukio 13 mamwai wa 3 mwakani huu. Tulianza pre-season mwezi wa 8 mbele ya timu zote, so preparation yetu ilikuwa poa, na vile coach utuambia tukiapproach game, tukiapproach hata friendly, kila game ni finali. So kila game approach yetu ni ile tunajua ni finali tunacheza. Hakuna game rahisi, game zote ni ngumu. So tuko focused, players wako focused, technical bench iko focused, na hiyo ndio kitu inatukip. Kwa Women's Cup pia haijakuwa rahisi, ukiona tulipatana na Kisped, ilikuwa timu ngumu sana. But ile focus tulianza nayo tukisema kila game tuna approach vile inakuja. Kila game ni finali, hakuna game tuna underrate. Ikuwe timu ya Women's Premier League, ikuwe timu ya chini, game zote ni finali. So ni competition iko high, but sisi preparation yetu ndio inatuonesha vile tunacheza. Okay, kitu naweza sema kabla hii season ianze, focus yetu sana na indi hivyo twikila ngithio vilinki wa mauvoto ithiane ingi saa 3:30 tiomanithie mauvo wanangi nyenita wa Robert Mutukuna ke Sharon Ndinda atwalila mauvo wa kwanzia ya meko kwa uyu Tiwanesi. Ino ni Mutongoi TV. Ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo.